روٹری انٹرنیشنل کے صدر برائے 2025-26 ماریو سیزر مارٹن ڈی کمارگو نے عبداللہ مال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سابق ڈسٹرکٹ گورنر و سی ای او عبداللہ گروپ اقبال قریشی، ڈائریکٹر روٹری انٹرنیشنل محمد فیض کدوائی، ڈسٹرکٹ گورنر شکیل قائم خانی، سابق ڈسٹرکٹ گورنر رضوان ادھیا، کرنل ریٹائرڈ جاوید طارق اور نجم الدین شیخ ایڈوکیٹ نے مہمان کا استقبال کیا اور انہیں عبداللہ مال، عبداللہ اسپورٹس ٹاورز، روٹری موبائل لائبریری اور عبداللہ مال میں موجود لائبریری کا دورہ کروایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ماریو سیزر مارٹنز ڈی کمارگو نے عبداللہ بلڈرز کی کاوشوں کو سراہا، جبکہ حیدرآباد میں روٹری کلب کی خدمات پر بھی اطمینان کا اظہار۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد اور عبداللہ مال آ کر نہایت خوشی ہوئی، یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں، جبکہ روٹری کے عہدیداران و ذمہ داران بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر کمانڈر اسکول کے طلباء کی جانب سے ٹیبلو بھی پیش کیا گیا۔ ای او اقبال قریشی کی جانب سے مہمان کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک اور سندھی ٹوپی بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر مختلف روٹری کلبز کے عہدیداران و ممبران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ It has been a very interesting visit. My first visit to Pakistan ever. This is my first time in the country. And I see a lot of growth, potential growth here in Rotary. We have to motivate the Rotary leadership in Pakistan to double or maybe multiply by 4 the number of Rotarians here in this country. We are currently 4,000 Rotarians. We could grow to the level of Nigeria, for instance, which is approximately the same number of people and has 16,000 Rotarians. I can see this happening here in the near future. And also here in Hyderabad, we are seeing the donation of $200,000 from Muhammad Quraish, who is a very generous donor to the Rotary Foundation. Recognizes the investment that Rotary and the Rotary Foundation have done in this country with almost $500 million in resources to eradicate polio. And this is a nice touch. This is a nice contribution from a local Pakistani leader to engage in this battle against polio in his own country. So my presence here, besides that, is to visit projects. We just visit the vaccinators for polio yesterday. Now we are going to see the smart villages here in the region. So I see a future, a brilliant future for Rotary. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हमारे मॉल में एक बड़ी खुशी की बात है कि रोटरी इंटरनेशनल के गवर्नर साहब नहीं बल्कि RI प्रेसिडेंट साहब, जो दुनिया के 210 मुल्कों का एक होता है और सिर्फ 1 साल के लिए होता है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, इससे पहले 3-4 दफ़ा हो चुके हैं। और जब भी कोई RI प्रेसिडेंट आता है तो उसका क्योंकि विज़िट हम कराते हैं हमारे स्मार्ट विलेजेस में, तो स्मार्ट विलेज के सिस्टम जब वो आते हैं तो यहाँ लाजमी तौर पे वो यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो इस विज़िट के लिए वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जब ये देखेंगे, इसके बाद हम जा रहे हैं स्मार्ट विलेज, और स्मार्ट विलेजेस का पूरा मुआयना करने के बाद फिर हमारा ख़्याल है कि हमें एक बेहतर तवक्को है कि यहाँ पर बहुत सारे काम जो कि हमारे ज़रूरत है, जो रोटरी के मुनासबत से हम यहाँ कर सकते हैं, वो हम करें।